wayihlela uNkulunkulu lento yakhe uthe mayihlela abangcwele lase lihlehlisa icala lihlehlisa icala wasekuyo ummeli kumina uNgobesa wathi Manxele icala lihlehlile kodwa ngizozama ukukwenzela iappeal bail ubuye uhambe ekhaya uyodla uKhesimusi unyaka odlule uthe uNgobesa seqede yonke into esefinalizile kwathi sekumele ngolesibili evuke ehambe eyolanda idate kwavele washona kulesine kwavele kwasangokunye ukuthi angiphumike ejele ke manje sengikhipha imali engaka ngingasebenzi ngizokhala kuba ngakhohle ukuthi bengikhale kulo onguye onginike ngingenalutho ngingakwazi ngikuthola kanjani ngahlala ethembeni zaqhubeka ikhathi maNazaretha ngoba uNkulunkulu ebefuna ukubhala iBhayibheli lakhe masefaka isigxivizo kungabi inzobethi ngoba uNkulunkulu kaShembe uyazenzela okwakhe akathumeli kanti futhi akakhulunyelwa ngoba yena unawo umlomo uyayikhulumela maNazaretha zenzekile izinto kuthe ekugcineni ngathola idate unyaka usuqala Sema ngithola idate womhla ka6 May mina ngizalwa ngomhla ka24 May Ngithema ngithola le date indodana kaBaba uNgobese lokuyena wayephethe icala eyangifuna imali eyi 10,000 ngathi le mali ngizoyithatha ngaphinde ngaguqa maNazaretha ngathi inkosi Nyazilwezulu nomfana ufuna 10,000 angazi ngizothatha awuphela mina maNazaretha mangizande zakushemba awaphela ama-hour uthema kwenzeka izinto ngolesithathu usuku okwangena ngale inkosi la uqale kwenzeka khona izinto ngoba ngiphuma izolo mina igele selivaliwe ngicabanga ukuthi noma ningibuka niyabona nje ukuthi yena umuntu ofana nani nabheshiswa yilanga bengathi bengihlele kuma aircon hayi indonga ziyashisa noma ungayisoli ugcina uyisola lapha maNazaretha ngalolo langa ngathi ukukhuluma nommeli kulesibili ethi Manxele izinto zakho zimnyama awuzama ukuthi beyochecka ekhaya ngithi wena ubuyinyango la awubatshele beyochecka ngathi mina yazini baba kuzinkosi uNyazi la ngizofike ngikubike lapho khululeka wena uzophumelela kanje maNazaretha angazi ngangithembeni ngaphuma yabona ngalelo langa lwesithathu ukufika ubaba ezongena egroundini kwakumele mina ngihlanganise indlela yokuthi ummeli ehlanganise izinto kodwa ngathi njengamanje ayikho into engizoyihlanganisa mina ngiyaku lo onguye engaziyo ukuthi noma kanjani ngizophuma kule ndawo maNazaretha kwani bamtshela igama lami ngilishiyile eqala kabusha kodwa ngilishiya kahle ngoNkulunkulu ngoba nisibona sinjena hayi ngoba sibekelwe yini sibekelwe uNyazi yingakho ngike ngicela uNkulunkulu omkhulu aseBuhleni bamaNazaretha ukuthi noma iningi ebakhumbule abanye abafowethu abasalile ngoba ngeke sekufihla inhliziyo zibuhlungu ngoba abaqonda ukuthi njengoba yasho inkosi yamakhosi ukuthi ngeke siphume kanye kodwa khona siyophuma ngoba amacalitha awafani maNazaretha sezulwini nommeli ngithe mangibuya ngolesithathu egroundini ngabuya ngingaphathekile kabi izinto ezazenzeka eManxele ngaze ngathi uShembe ungembethe ngoba abanye babafuthi basebehlubukile ngicabanga ukuthi ababekhona eqala kabusha babona amaphoyisa ngoba nanibona uNyazi lingangeni lapha sasibhalelwa yiwona engafuni uNyazi lingene kodwa uNkulunkulu esengenile yazi babedlula kanje ngicabanga ukuthi inyosi kaNkulunkulu iyakhumbula ayekho phambi kwabo nomshayi wopiano ebethi nasisiza nasifakela uShembe yazi saze sathola umnikelo laphila ngaliyashisa lapho siyathuthe inkosi emadoda ngeke siyibone emva kwalokho bakhiphula inodwa bathi bayabanga ngabatshela ngathi hayi uShembe uNkulunkulu Shembe uNkulunkulu uyakwazi akwenza konke okulahlelwe kuye wena awunamandla ukuthi ungenzani mawukuthi uShembe uhleli ukuthi ngeke kubona ngeke kubone nje hlala phansi ulinde Shembe uzokhipha isibusiso washo ukuthi kohle eduze kwami wayengalona eNazaretha wathi ngeke ngitshelwe isiboshwa mina awuthule wena abangamaNazaretha babeseduze ukuthi babezwe
sasitshelana kanjalo sithi eyawuthula nentshelo esiboshwa mina ngifuna ukuzwa nangu umgcotsho engitshela ngoba sayinhliziyo zazibuhlungu uNkulunkulu emuhle wasebuhleni bamaNazaretha uNyazilwezulu maNazaretha kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu amen kholwana ukuthi ushembe uNkulunkulu amen maNazaretha mina bengisebenzisa amakhambi kodwa sengizophuma ejele ngabatshele ekhaya ngathi eyiyekani yonke lonto ngiyosebenzisa amafutha namanzi ushambe mina siyongisisi ngiboshwa ngadla impande ngaqojiswa amathuna kwathiwa kufifa wenzeni ngagwetshwa 28 years ngaze kwenzeke lutho naphi namhlanje kwafika usuku langolesithathu ke maNazaretha longolesithathu ngithe ngibuya ummeli wangifonela inkosi sesikhiphile isibusiso inkosi izwi eyalikhipha labalinye engalilalela langena endlebeni zami inkosi yamakhosi yake yathula yaqalaza akekho wayazi ukuthi ikhuluma nobani nini kodwa wena usuku yiNazaretha wawubona ukuthi abona njengamanje uNkulunkulu akasekho ke lapha usekwenye indawo sase sithula sabuka sathi hayi ake sizwe isilwane sasezulwini esisothini sathi hayi ushemba akayikhuluma inkohlisi nizophuma nonke emva kwalokho uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bamaNazaretha uNyazilwezulu lasibusisa laselijika labuyela emuva emva kwalokho isiqongolelo esasuka lapha ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula nyosi kaNkulunkulu ukuthi kwaze kwaphuza wena uthi yasima abagcino abafothi basebengafuneka ukuzwa lutho ubuhlungu esasinapha ukuthi inkosi ibona isikhathi esincane ngathi mina wena lalela uNkulunkulu akudinga uzumbone kangakanani uNkulunkulu umbone sibona lesweni ekwenzela izinto zenzeke ngoba mina ngangiyegroundini nginethemba kuthe ntambama wangifonela wathi manje izinto zakho zimnyama wasethi awume kancane kwathi ngo6 emva kwathi ngingakashaya umthandazo ka6 ngiwasha isetshe ngithanda isiwasha isetshe wakhona into ethi yazi mhlawumbe inkosi iyadlula siyahamba bathi ngilunguze windini hawo nayi imoto yenkosi siyaphuma hayi ngabuya ngatshela le ngihlala naye ngathi mina hawo wenzani yazi kwenzeka into kanje wathi ha phela mzala ukukhumbule ukuthi wena ngomunye umuntu ngase hayi ngiqhubeka okwenzekeni kwalokho kweMaNazaretha ummeli ukuphuma kwenkosi ummeli ngaleso sikhathi wafaka amaphepha wathi yonke into ngiqedile yonke lento ufana ngoba ebenganginiki yona sengithumela igijimi zami sezitholile lakini wathi aphili yakhe yangena ngolesihlanu wena uzolala kini ngathi mina hayi ngeke yabona lo mmeli lo ayibuya WhatsApp ngizothi ngiyafika ngolesihlanu sengiblockile hayi angiphumla kodwa ngathi ake ngihlale ethembeni ngoba uNkulunkulu ushilo wathi sizophuma manje lethi uNkulunkulu kaShembe befuna ukukhanda incwadi yakhe